kuba nabita makono ag'abantu abazifeedinga okudda makono ga zaamuzaana nali enviire mu makono ga Sajja Bisamanya Sajja Bisamanya formerly Padengo ate PS Wakyabazinga abono nabo n'abazaire abanfuula kino kyembi ompega nooni na kyembe ntukobeire discipline kintu kino kyadagwe empisa kigambo kiba empisa aye kisinga mu kyo kyobwikaikamu obugumiikiriza oteekuba nga oli mwikaikamu ate okuba nga ogumiikiriza element sinkulu ino mu kigambo kyo empisa kuba blood word discipline obwikaikamu n'obugumiikiriza aye biri embere ziri ebintu kamaala mu byo ku byo obwikaikamu obugumiikiriza discipline erimu ebintu kamaala so tugezizaako mbere mwana mwikaikamu kuba nsomera eno secondary ekyenda na mulala ekyenda nakola P7 township ekamuli 90 wali ku township ekamuli wakola P7 ekyenda n'omulala nangira mu Chicago High School nga kali makono gali kibalwa nakola senior wanu ekyenda nena mwana Sajja Biyangezayo St. University ekamuli nakola senior 4 awo Sajja Bi yali akola ngani ku St. University yali headmaster township yato St. University yali yomwino weri na bamutanga Samanya yena abaliko na suti esesi awo so ndowoozawo nemusekawo yena yalina amahayiti otiga Samanya Sajja Bi American height kati yantwala nakola music bwemba nakola senior 4 bwemba ku isomero okwo nali muyaka mu community eyo ayo nali mwendi era nebula mu gihe kyanambanga nga survivinga lwakwemba nga ntambula nayembesa bibiina kuliya bakazi banoonya bampa oyemba okuva essaaga ina paka essaaga ndala bajja beetesa mbakuwa ebintu bisatu aye nga bakusuubira otundowooza bampa olukumi begeti yange yamaka ebo emaze okutambula bisatu babina kwegamba bakazi bakyalo ba buliddo bakaire bwemyaka bakuzaala tusaako bayombesa tusakudemba so nasurvivinga ngati kutuba ku Bosco nga okwemba kwamala okunonoona aye nga nalina omukisa nti formation ya primary kyogere ku mulimu office nti ekikola omwana end result y'omwana y'okusoma primary kyafuluma mu kumaliriza yali dokita engineer primary nekola ekyo kakikola mu secondary primary nezimba kivakolye nti nfunye ba doctors bangi bavuire mu makono gange amaka mangi etunenyumirizaamu bainginiyazi bangi bava mu makono gwa musingi gwa primary eno kale bwenva mu township musingi gwali mulungi ku senior 4 nze nga mpuna kunkyo kulimba abaana ba senior gano kutwala mu nsiko kutraininga music mpagaana abasomesa kumbe banfuula nga kidi balowooza ati nkola bwenzi nja n'abaana abokuba kwana mu nsiko bantako akawuliriza bakobera edimasa yantambuliraku nga tiddi ferongo paka ngaba mu nsiko yaswamaliza kigambo olakubya okudduuka n'eiroboozi kyonka era nga owulira instruction edowuvaliro kikulu edekisomesa yabakati be is just mad with the music azamu okola bwezi naine